Šiandien išpuolė man dalytis Dievo žodis. Сегодня мне выпало делиться словом. Pasirinkau tokią temą apie vienatvę kalbėti ir kaip iš jos išeiti. Apie vienatvę. Сегодня хотела поговорить об одиночестве, как из него выйти. Nereikia čia paido. 1, 1, 2. Pasimelskim prieš tai. Помолимся перед этим. Viešpatie Dieve, dėkojame Tau, kad Tu esi čia savo dvasia. Ir mes meldžiam Dievę, kad Tu atvertum mums savo žodį, savo paslaptis, kurios užrašytos Tavo žodėje. Šventoji dvasia, prašau, kad Tu kalbėtum ir naudotum mane. Ir kad per tai žmonių širdis būtų išlaisvintos ir kad ateitų laisvė į mūsų protus. Jėzaus vardu, amen. Tai kažkaip paskutiniu metu liečia mane ta vienatvės tema. В последнее время эта тема одиночества очень меня трогает. Aš pati nelabai esu išgyvenusi vienatvės. Я сама не пережила одиночество. Bet turiu daug žmonių aplinkui, kurie tai išgyvena. Но имею в окружении много людей, которые переживают одиночество. Paskutiniu metu vis išgirstu, kad žmonės pabaigia gyvenimą savižudybę. Часто слышу, что многие люди заканчивают жизнь самоубийством. Ir nesenai sužinojau, kad vienas berniukas Airijai, Italui, nusižudė. И узнала недавно, что один парень в Италии сделал самоубийство. Nuvažiuoju pas kirpėją, ten kirpėja pasakojo, kad mergaitė nepilnametė nusižudė. Поехала к парикмахерше и там узнала, что одна несовершеннолетняя девочка также покончила жизнь самоубийством. Ir tiesiog, kaip pamini, kad tai pagrindinis dalykas, dėl ko žmogus nusižudo, kad jis jaučia tą tuštumą vienatvę. И основной смысл, из-за чего люди заканчивают самоубийство, это одиночество. Ir mokslininkai tai tyrė šitą temą. И mokslininkai, учителя, ученые, да, которые изучают этот вопрос. Ir tikintis vyksta debatai, kas vyksta, kai žmogus nusižudo. И верующие также ведут дебаты, что происходит, когда человек убивает себя. Vieni sako, kad jisai pasmerktas į pragarą. Другие говорят, что он проклят и будет в аду. O kiti visiškai netiki tuo, sako, Dievo žodėje nėra niekur parašyta apie tai. Некоторые не верят и говорят, что в Слове Божьем об этом нигде не написано. Bet dabar ne apie tai, dabar apie tai, apie vienatvę. Сейчас не об этом, а об одиночестве. Ir rašto vieta, paminėsim pradžios skyriaus 2:18. Бытие 2:18. Kada Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam ir padarysim jam tinkamą bendrinį. Когда Бог сказал, нехорошо быть человеку одному и сотворим ему помощницу. Ir visuomet šita vieta minima, kai žmogus, kūrė šeimą, kai laimina, vestuvių metu. И всегда об этом говорится человеку, который пытается создать семью или что еще? Per šventes, kada Во время праздника, да, это говорит, об этом говорится. Bet aš manau, kad tai taip pat parodomas principas. Но здесь также показан принцип, Kad negerai žmogui būti vienam. что плохо быть человеку одному. Nebūtinai tai turi būti šeimoje. Не обязательно это может быть семья. Kad kiekvienam reikalingas žmogus. Что каждому нужен человек. Ir buvo toks senovėje filosofas, neatsimenu jo vardo. Раньше был такой философ, не помню его имени. Iš D raidės, net tame esmė. Bet jis vaikščiojo turguje su žvakė dienos metu. Он ходил по базару
свечой темное время. Ne, svetloje. Светлое время. Ir žmonės sako, Demetrijau, Demetrijau, kodėl tu vaikštai su žvakė, juk saulė šviečia? Дмитрий, почему ты ходишь со свечой днем, ведь солнце светит? Ir jisai pasakė tokią frazę, aš ieškau žmogaus. Он сказал, я ищу человека. Ir šiandien daug kas ieško to žmogaus. И много кто сейчас ищет человека. Nes baisu yra gyventi izoliacijoje. Страшно жить в изоляции. Tu gali gyventi tarp žmonių ir jaustis vienišas. Ты можешь жить среди людей и чувствовать себя одиноким. Taip pat vėlgi mokslininkai tyrė tokį žaidimą vieną. И ученые испытывали такую игру. Ir ten žaidė jie ir bandė vieną žmogų kaip izoliuoti, vis ignoruoti jį. И они играли в такую игру и пробовали одного человека изолировать и игнорировать его. Ir jį ten vis atskirdavo. Его отстраняли. Ir tuo metu tyrė žmogaus smegenis. И в этот момент проверяли его мозг. Ir ištyrė, kad žmogus jaučia tą patį skausmą, kada jį ten pjausto ar muša kažkas, tą patį skausmą. И этот человек испытывает такую же боль, как если бы его резали или били. Ir tai iš tiesų stiprus skausmas, pagalvokim. Но подумайте, это очень сильная боль. Jausti tą vienatvę. Чувствовать это одиночество. Kada tu vienas ir niekam nereikalingas. Когда ты один и никому не нужен. Mokykloje aš matydavau tokius vaikus. Mokyklose, kaip į mokyklą vaikščiau. Когда я ходила в школу, Matydavau tokius я также vaikus, видела таких же детей. kur su jais nebendrauja, ant jų vis ten kalbėdavo negražiai. Те, на которых говорили очень плохо и не играли с ним. Sakydavo, tas smirdi, nedraugaukit su juo. Говорили, он воняет, не дружи с ним. Kiekvienas turbūt savo klasiai esat susidūrę, ne? Prisiminkit, kai buvot jauni. Каждый, вспомните, испытывал что-то подобное. Ką gali išgyventi, kaip baisu tokiam žmogui, vaikui. Как плохо такому ребенку. Arba vaikas, daleisime, emigracijai, mūsų emigrantų vaikai yra išgyvenę tokius dalykus. И также в эмиграции наши дети, как эмигранты, тоже переживают такие. Pasakojo, kai su jais nebendrauja irgi. Рассказывали, когда с ними не общаются. Kaip sunkiai jie išgyvena. Как тяжело они это пережили. Aš atsimenu, kad mano dukrai buvo gal 10 metų. Я помню, когда моей дочери было 10 лет, Ir jinai atėjo iš mokyklos. она пришла со школы. Jinai pasakė, kad kažkoks berniukas jai linki mirties. И она сказала, что один мальчик желал ей смерти. Ir aš pagalvojau, kaip baisus, kaip jai turėjo būti baisu vaikui, jaunam paaugliui. Я подумала, как ей страшно подростку это было. Ir žinot, tai vaikui, tai kaip ir suaugusiam lygiai. Как ребенку, так же и взрослому. Ir yra tokia, kaip pasakyti, socialinė vienatvė ir emocinė vienatvė. Есть такое социальное одиночество и эмоциональное. Ir socialinė vienatvė, kad jūs čia vat mes esam kaip ir socialiniai tokioje aplinkoje, ar ne? Как мы вот здесь находимся в социальном обществе. Ir žmonės ateina dažniausiai pas mus į mūsų bažnyčią po vieną, būtent vieniši. И к нам приходят люди в основном по одному, одиночки. Ir aš net pagalvojau, ruošdamasi šitai temai. Я подумала, готовясь к этой теме. Mes vat ir kalbėjom ne vieną kartą, kodėl mūsų bažnyčia tokia, kad neateina kažkaip su tom šeimom pas mus. И я подумала, почему в нашу церковь не приходят семьями? Kodėl po vieną? Почему по одному? Ir tai gali būti taip pat, aš pagalvojau, Dievo pašaukimas. Я даже подумала, что это может быть Божье призвание. Priimti vienišą žmogų, Принять одинокого человека, nes jis čia gali pasijausti reikalingas. потому что он сможет почувствовать себя здесь нужным. Čia mes švenčiam šventes. Здесь мы празднуем праздники.
Tai tikrai gera terpė pasijusti ne vienam. Это хорошая возможность почувствовать себя не одиноким. Bet gali žmogus ateiti kažkur ir nejausti ryšio. Человек может прийти куда-то и не почувствовать связь. Tai čia yra tokia kaip, tarsi tave žmonės atstumia, tu jauti, jie tave atstumia, nepriima. Ты чувствуешь, что люди отталкивают тебя и не принимают. Paskui yra tokia kaip jau skirtingai emocinė vienatvė. И также есть эмоциональное одиночество. Kada tarsi aplinkui pilna žmonių, Когда вокруг много людей, bet tu savyje jautiesi vienišas, vienas. но ты внутри чувствуешь себя одиноким. Ir žmonės kalbina, tarsi bendrauja, bet tu vis tiek jautiesi vienas. Люди общаются, но ты все равно чувствуешь себя одиноким. Ir žinot, tai dauguma kalba, kad tai yra paskutinių laikų kaip rykštė, vienatvė. Говорится, что в последнее время это как признак одиночества. Ir dėl ko tai vardinama? И из-за чего это? Dėl to, kad atsirado tie visi socialiniai tinklai. Потому что появились все эти социальные связи, сети. Mes turime Messengerį, WhatsAppą, WhatsApp, Messenger, kas dar, YouTube'as, TV, Facebook'as, Instagram'as, kas dar. Instagram, да. Ir mums reikia tik vienos minutės, kad susisiektų kažkuo. Нам всего лишь нужно 1 минуту, чтобы с кем-то соединиться. Bet mes vis tiek nepajaučiam to ryšio. Но мы все равно не можем почувствовать ту связь. Nes kodėl žmonės nelaimingi, vieniši? Почему люди несчастливы, одиноки? Kada aš išvažiavau iš Lietuvos, Когда я уехала из Литвы, mano mama pasiliko visai viena. моя мама осталась совсем одна. Ir aš galvoju, ko jinai verkia, juk aš su ją kalbu per Skype'ą pastoviai. И я все время думаю, почему она все время плачет через Skype, тогда Skype. Pagrindinis ryšys buvo Skype'as. Последняя связь это был Skype. Bet jin vis verkia. Но она все время плакала. Ir aš galvoju, jinai negalėjo pajausti to kontakto. Потому что она не могла почувствовать тот контакт. Jinai negalėjo mane Она apkabinti, не могла меня обнять, paglostyti, погладить, pajausti mano kvapą. ar ne? почувствовать мой запах. Nes visai kitaip, kada tu atvažiuoji pas mamą, Совсем другое, когда ты приезжаешь к маме. jinai tave apkabina, nenori paleisti. Она тебя обнимает и не хочет отпустить. Ir sako, taip trumpai 2 savaitės. Так мало 2 недели. O mes, žinot, daug turim reikalų ir norim greičiau bėgti А у atgal. нас много дел, и мы хотим вернуться быстрее назад. Ir taip yra, kad dabar labai atsiskiria ir tėvai, vaikai nuo tėvų, И сейчас часто, когда дети разделены с родителями, nes vaikai mes skaitom ir mes matom ant savo vaikų, мы читали, смотрим на своих детях, kad jie pastoviai tame ekrane. потому что они постоянно в этом экране. Ir mes patys. И мы тоже. Kaip gera, kad mes susitinkam sekmadienį. Как хорошо, когда мы все встречаемся в воскресенье, Kaip gerai, kai mes susitinkam kaviniai. когда мы встречаемся в кафе. Kokia buvo jėga vakar susitikti visiems marše. Как было хорошо вчера встретиться многим на марше. Kaip vieni kitus apkabino, visus bažnyčių skirtingų. Когда с разных церквей одни другие обнимали друг друга. Kaip gerai, kai yra gyvas kontaktas, ar ne? Как хорошо, когда есть живой контакт. Bet pasaulyje žmonės dabar jau vystosi tokia kultūra. А сейчас люди в mире, вся эта культура. Japonijai girdėjau, neatsimenu pavadinimo kultūros tokios. В Японии Vienatvės. также одиночество. 24/7. 24/7. Jie dirba namie, Они работают дома. jiem valgyti atneša namuose, į namus. Они еду приносят домой. Ir viskas internetu. И Jie все по neturi. интернету. Nenori dabar susituokti žmonės, nenori. Не хотят люди жениться. Nenori vaikų gimdyti. Не хотят детей рожать. Nesenai
išklausiau Lietuvoje, ten Kaune, vaikų gydytojas dalinosi. Одна врач Врач в Литве, в Каунасе делилась. Dylился mušinė. Pavyzdžiui. Ir jisai sakė, kaip baisu ateina mamos su kūdikiais. Как ужасно, когда приходит мама с ребенком. Ir aš jai aiškinu apie vaiko problemą. Я говорю и объясняю о проблеме ребенка. O jinai skrolina. Она листает экран. Jinai, kad sako, nebėra tos tarsi žinduolių, tų instinktų, mamos nebemaitina vaiko, nekontaktuoja. Нету такого материнского инстинкта, когда мама контактирует с ребенком, когда она его кормит. Nori palikti ligoninį vaiką. Хочет оставить ребенка в больнице. Anksčiau būdavo baisu, sakydavo, paliko vaiką vaikų namuose, mama. Раньше говорилось, что плохо, когда мама оставляла ребенка в роддоме. Bet dabar mamos savo tos vaikus, kaip jos augina, bet tarsi socialiniuose tinkluose. Но сейчас растят детей, но находятся в социальных сетях. Ir tai yra gerų daug dalykų iš to. Много из этого хороших вещей. Bet kada sako, jisai tas gydytojas, kada jos tik nesirūpina to vaikų, žiūri kaip kokį selfie padaryti, kaip tą vaikelį aprengti ir selfie padaryti. Но ужасно, когда она думает о том, как бы селфи сделать, нежели позаботиться о Ir ребенке. kai maitina krūtim, jinai netgi galvoja, kas parašyta Facebook'e. Когда даже кормит грудью, она думает о том, что написано в Фейсбуке. Kokias emocijas tas vaikas gauna. Какие эмоции тот ребенок получает? Žodžiu, kad gyvenam tokių keistų metų mes. Мы живем в такие странные времена. Ir atsiranda ta vienatvės tokia kaip kultūra. И появилась такая культура, как одиночество. Nes yra ištirta pasaulyje, kad kas šeštas žmogus gyvena vienišas. Было также испытано, что каждый шестой человек испытывает одиночество. Ir tada tokią rašto vietą paskaitysiu iš mokytojo arba Ekleziasto knygos 4:7. Iš Ekleziasto? Taip. Kokie 4:7. Kad mačiau tokį pavyzdį migla po saulę. Vienišą žmogų be jokio bičiulio, be sūnaus ir be brolio. Tačiau visam jo triūsui nebuvo galo ir jo akis nepasisotino turtais. Kamgi aš dirbu, klausė jis savęs, atsisakydamas pasitenkinimo. Tai yra tuštybė ir blogas užsiėmimas. Dviem geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triūsą. Ir jei vienas suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti. Vargas vienišam žmogui, juk kai jis suklumpa, nėra kas jį pakeltų. Tai kitos vietos. И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий. И другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца. И глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь, лишая души мою благом? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Taigi, Ekleziastas sako, kaip baisu, neturiu bičiulio, draugo. Экклезиаст говорит, как плохо, когда нет товарища, друга, Brolio nėra. нету брата. Ir aš prisimenu, kaip mes anksčiau rinkdavomės giminėm, ar ne? Все помним, как мы все собирались с родственниками. Ir kaip būdavo linksma. И как было весело. Ir praėjo kažkur tie laikai, dingo. И куда-то пропали эти дни, времена исчезли. Ten suvažiuodavo visa giminė, jeigu vestuvės ar krikštynos. Если крестины или свадьба, съезжались все родственники. Ir draugaudavom, nakvodavom kaime ant šieno. И дружили, ночевали в Кайме на сене. В селе. В селе. Nebėra tokio. Нету такого уже. Nebepriima niekas pas save į namus nakvoti.
Никто не принимает к себе домой ночевать ir nekviečia. и не зовет. Sako, susitinkim kavinėje. Говорит, давай встретимся в кафе. Bet vėl pagalvojau, mum, kaip bendruomeniai, И также подумала нам, как общине. Dievas mums davė tokią galimybę, Бог дал нам такую возможность, kad vieniši žmonės gali ateiti čia. что одинокие люди могут прийти сюда. Atsimenu, vat Ramūnas sakė, Помню, когда Рамуна сказал, kad jis pusę metų čia vaikščioja, ar ne, ir vienas. и что он уже посещает здесь полгода. И Jis один. dėstė, kai jis atvažiavo čia. Когда он приехал сюда, Vis tik be bendruomenės, be draugų, bičiulių, и без церкви, и без друзей, sunkiau, очень тяжело. vienatvė, Одиночество. ar ne? Per kalėdas vaikščiojau vienas, nieko nepažinojau. Dublinė. Во время Рождества ходил и никого не знал. O kalėdas, kūčias mes ateinam visi čia. А на Рождество, праздник, Ir kūčiom mes ateinam čia. и Christmas Eve. куча Dien перед Рождеством. Канун Рождества. канун Рождества, да, мы все собираемся здесь. Ir ne tai, kad mes švenčiam ten tą kažką tai, И не то, чтобы мы праздновали что-то там, bet mes tiesiog prisimenam, kaip mes susėsdavom su tėvais prie stalo. и мы все помним, как мы собирались за столом со своими родителями. Močiutės, Бабушки, mamos, broliai, seseris. мамы, братья, сестры Pasakydavo maldą Dieve mūsų. говорили молитву Отец наш. Kokia tai būdavo graži šventė. Какой-то был прекрасный праздник. Ir tai ne kaip artumo jausmas. И это Connection. связь, это чувство связи, контакта. Nes tu, Близость. tu lauki, tu ruošiesi. Ты ждешь, ты готовишься. Ateina tavo bobutė, močiutė. Приходит твоя бабушка, Ką nors ten pradeda juokauti, juokinti. кого-то начинает смешить. Ir visokius pasakoja istorijas И всякие разные истории iš savo из gyvenimo. своей жизни. Kaip tai įdomu. Как это интересно. Ir kaip to trūksta, И как этого не хватает. kada tu emigracijai. Когда ты в эмиграции. Žinau, kad mes būna susijungiam per internetą su tėvais. Бывает, что мы соединяемся через интернет с родителями. Ir mama verkia. И мама плачет. Taigi galvoju, taigi mes kartu dabar čia, kur tu verki? Я говорю, мы же рядом, мы же вместе, почему ты плачешь? Aš viena čia, aš viena. Я здесь одна. Ir iš tikrųjų, taip reikia to rankos, tos gyvos. И так нужно, это живая рука. Ir emigracijoje, kaip gerai, kad mes turim šitą vietą, И в эмиграции как хорошо, что мы имеем это место. kad mes galim ateiti prie stalo Что мы можем прийти к столу ir valgyti kartu, и кушать вместе. apsikabinti, pasibučiuoti. Поцеловаться, обняться. Tai yra labai daug. Это очень много. Amen. Ir sekmadienį, kiekvieną sekmadienį, И каждое воскресенье jūs galite ateiti ir paliesti vienas kitą. вы можете прийти и прикоснуться друг к другу. Prie Dievo žodžio, К Слову Божьему. bet prie žmogaus. Aš ieškau žmogaus. Я ищу человека. Kas man padės, kas susijungs su manim bėdoje. Кто мне поможет, кто соединится со мной в беде. O kas pasidžiaugs mano džiaugsmu. Кто порадуется моим радостям, моим... Aš ieškau žmogaus. Я ищу человека. Aleliuja. Аллилуйя. Kad yra čia tie žmonės, mes esam, tu ir aš. Что когда есть здесь люди, вы и я. Ir galime sakyti, aš dėl Dievo visą darau. Можно сказать, я делаю все ради Бога. Bet mums reikia žmogaus. Но
но нам нужны люди. Dievas nenusileidžia iš dangaus. Бог не спускается с неба. Dievas sako, tu esi mano rankos ir kojos. Бог говорит, ты мои руки и ноги, Tu mano piniginė. ты мой кошелек. Aš veikiu per tave. Я действую через тебя. Aš noriu, kad tu apkabintum vienišą žmogų. Я хочу, чтобы ты обнял одинокого человека. Aš noriu, kad tu su juo liūdėtum ir su juo džiaugtumės. Я хочу, чтобы ты с ним радовался и с ним печалился. Ir dažnai žinot tą vietą, kad du susijungs, ten bus ta triguba virvė, mes sakom per vestuvės ar jubiliejai. Мы обычно говорим на юбилей или на свадьбу, когда двое и соединится в нить и будет трое. Да? И трудно его. И тяжело разорвать эту нить. Bet tai vėl principas. Но это принцип. Tai tinka ir šeimai, bet tai tinka ir mum, žmonėm, Это bičiuliam. подходит и семьям, и, конечно, женам. Jeigu aš turiu bičiulę, Если я имею друга или подругу, kuris džiaugiasi su manim, которая радуется вместе со мной arba verkia su manim, или плачет со мной, aš turiu tą trigubą virvę, я имею эту тройную нить, kurią sunku pertraukti, которую тяжело разорвать, nes jie su manim потому что они со мной, ir aš su jais. и я с ними. Tai yra tiek daug, Это так много. nes kiti neturi, pasaulio žmonės to neturi. Многие в мире этого не имеют. Žinot, jie turi draugų, bet būna jie susipyksta. Они имеют друзей, но ругаются или ругались. Mes būnam ir susipykstam. И мы бывает, что ругаемся. Bet kai mes turim Dievą, Jis mums mokina atleisti vienas kitam ir atsiprašyti. У нас есть Господь, который учит нас прощать Ir atsiprašyti, kai и bus самим попросить прощения. Ir mes susitaikom. И мы примиряемся. Ir taip jau 15 metų bus. И так уже 15 лет как будет. Nei daug, nei mažai. Ни мало, ни много. Bet vis tiek be Dievo čia neįmanoma Но без Бога это невозможно, išbūti. чтобы пробыть. Taigi mums dviese sako geriau negu vienam. Поэтому говорится, вдвоем лучше, нежели одному. Ir jūs galite sakyti, vyksta karai aplinkui, o tu apie vienatvę kažkokią kalbėti. Ты говоришь, вокруг происходит война, а ты об одиночестве. Bet iš tiesų vienatvėj žmonės serga, daug ligų daugėja nuo vienatvės. Но на самом деле в одиночестве происходит очень много болезней, люди болеют. Žmonės žiūri filmus, žaidžia žaidimus ir vis tiek jie jaučiasi vieniši. Люди смотрят фильмы, играют в игры, но все равно испытывают одиночество. Nes neturi to gyvo kontakto. Потому что не имеют этого живого контакта. Aš linkiu, kad mes turėtume tą gyvą kontaktą. Я желаю, чтобы мы все имели этот живой контакт. Ir rašto vieta tokia psalmė 68:7, bet greičiausiai rusų kalboje gal 67. Dievas duoda benamiam namus ir išlaisvina kalinius gyvus ir sveikus, o maištingieji pasilieka gyventi dykynėje. Какой стих? 67, наверное, 7 или Бог одиноких вводит в дом, дом, да. освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Taigi Dievas duoda namus benamiam. То есть Бог дает дом бездомным. Ir mes galime įvardinti tos dvasinius namus, ne tik fizinius namus duoda, bet dvasinius. Мы можем это назвать, что не только физический дом, но и духовный. Ir tik maištingieji pasilieka dykynėje. Maištingieji pasilieka И gyventi. только непокорные остаются в знойной пустыне. Taigi nebūk tas maištininkas, Не будь тем непокорным, negyvenk dykynėje, не живи в пустыне, o ateik, Dievas tau paruošęs namus. а приди, Бог приготовил тебе дом. Štai Dievo namai. Это есть Дом Божий.
Ir tu ateik ir pasilik čia. И ты приди и останься здесь. Ir tu nebūsi tas dykinėje. И ты не будешь тем диким. Pustinė geriau. Nu, man patiko lietuviškai dykinė. Но все равно это будет как дикий. Один где-то там. Пустыня. Ну, пускай даже так, но мы же не живем в пустыне, мы живем среди людей. Ir tada, kaip pabaigai, 4 svarbus dalykai, kaip negyventi dykiniai, o įeiti į tos namus. И 4 основных, как жить, не жить в пустыне, а именно жить среди людей. Pakeisti požiūrį į save. Pirmas. Первое, поменять взгляд на себя. Jeigu tu save pastoviai linčiuoji, aš blogas, nevertas. Если ты постоянно линчуешь себе, я плохой, Save kaltini. себя обвиняешь, Taip pat žmonės į tave žiūrės. также люди на тебя будут смотреть. Tu pakeisk požiūrį į save. Ты поменяй взгляд на себя. Ir sakyk, kaip nuostabiai aš sukurtas. Как прекрасно я сотворен. Tai pirmas, pakeisk požiūrį į save. Первое, поменять взгляд на себя. Antras, galbūt labai keistai, išsimiegok. Второе может быть странный, но высыпайся. Bet man, kai aš dirbu naktinėse, daiva išsimiegoti. Мне, как я работаю ночами, то мне нужно высыпаться. Jeigu tu neišsimiegi, Если ты не высыпаешься, jeigu tu neturi kur miegoti, если ты не имеешь где спать, tu nenorėsi nieko. ты ничего не будешь хотеть. Palikit mane ramybėje, aš noriu miego. Оставьте меня в покое, я хочу спать. Kalėjimuose kankinimas neduotų miegoti. Tai yra, kur kalėjime kankina, kad neduoda И также в тюрьме miegoti. также мучают и не дают спать. Tai yra tokia baisi kančia. Это очень большое страдание. Ir pakeisk požiūrį į save, išsimiegot, dirb su savo charakteriu. И третье, работай со своим характером. Nes tarp žmonių būna, reikia žiūrėti, kas nepatinka tavyje žmonėm. И среди людей смотреть, что не нравится людям в тебе. Būnam ten mes labai juokaujam arba tokie šmaikštus juokeliai būna. Бывают такие негодные шуточки, как-то смеются, Ir подсмеиваются. atrodo nieko blogo. И кажется, ничего плохого. Bet tu matai, žmonėm nepatinka. Но ты видишь, что людям это не нравится. Jos žaidžia. Они ранены этим. Tai reiškia keiskis, ne šmaikštauk. То есть, другими словами, меняйся. Tai va, dirbkim su savim. Работаем с собой. Nes prie ko aš kalbu, kad žmonės nenori su tokiu bendrauti daugiausiai. Чему я говорю, что люди не хотят даже с такими общаться. Kuris apie save blogai galvoja, Которые о себе плохо думают, kurie nekeičia savo charakterio. которые ненавидят свой характер. Ir eiti bendravimą, tai yra tvirtas, eiti bendravimą pačiam. И иди сам к общению. Nes mes laukiam, kad kas prie mūsų prieitų. Потому что мы ждем, чтобы кто-то к нам подходил. Bet jeigu nori nebūti vienišas, eik pats. Prie Если ты visų. не хочешь быть одиноким, подходи сам. Nelauk, nieko nelauk. Ir, va žinot, aš pagalvojau vėl grįžtant apie tą salę. И снова возвращаясь к этому залу. Kitos bažnyčios mums pavydė, Другие церкви нам завидуют, kad mes Dublino centre turim tokias patalpas. что мы в центре Дублина имеем такой зал. Ir šeštadienį mes jų neišnaudojam. И в субботу мы его не используем. Įsivaizduokit, tu gali pats nelaukti iš manęs, kad aš kažką sukursiu. Не ждать от меня, что я что-то сама сотворю. Nors per 15 metų aš labai daug bandžiau visko galvočią. Но за 15 лет я многое что думала придумать. Moterų visokius susirinkimus darė. Женские собрания. Nu, visokius jau neatsimenu. Ar jums neįdomu, broliai, ten gale? Kad jūs plepat. Čia jums labai irgi ta tema tinka. Ir aš pagalvojau, pavyzdžiui, vyram, kaip sako, labai reikalinga vyrų susirinkimai. Мужчинам очень важно мужское собрание.
vyrai, ar girdit? Ar girdėjot, ką sakiau? Suorganizuokit tą vyrų susirinkimą šeštadienį. Организуйте мужское собрание в субботу. Taigi taip fainiai vyrams susirinkti ir bendrauti. Но ведь это здорово, когда мужчины собираются и пообщаться. Ar moterų, Или женский. arba va, apie Izraelį buvo Lietuvoje, ne? Или об Израиле, когда мы были в Литве. Taigi va galėtų Liza ir Valera, net kalbėjom vieną kartą, ne? Kad galbūt pasiruoštų kažką giesmės, žodį. Да, говорили мы о том, чтобы приготовить песню или слово об Израиле. Ir vat kažkokį tai šeštadienį, ne kiekvieną šeštadienį, bet Ну, kažkokį pasirinkti. какую-нибудь субботу выбрать, не каждую. Ir pamatytumėt, kiek ateitų tų, kas norėtų И paklausyti. посмотреть, сколько придет, кто захочет послушать. Labai daug visokių. Paklauskit Dievo, ką aš galiu padaryti Dieve. И спросить Бога, что я могу сделать. Labai daug yra tuščių tokių vietų, ne? Kur Очень много таких пустых мест. Taigi va, 4 dalykai, ar ne? Atsimenat? Вы помните? Pakeisti save požiūrį, Поменять взгляд на себя, išsimiegoti, выспаться, dirbti su charakteriu работать со своим характером. ir nieko nelaukti, eiti pačiam bendrauti. Не ждать, а идти самому и общаться. Ir taip vienatvė trauksis. И так одиночество будет отступать. Ir pagrindinis dalykas, И основная, paskutinė eilutė, последняя строка, Jėzaus žodžiai. слова Иисуса. Jono 16:32. Иоанна 16:32. Štai ateina valanda ir net yra jau atėjus, kai jūs išsklaidysit kas savo ir paliksit mane vieną. Tačiau aš ne vienas, bet su manim yra Tėvas. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Nors mes kaip čia daugiau tą temą gal žinai, kaip netikintiem žmonėm, Эта тема больше как неверующим людям. Oi, ne. bet aš pagalvoju, daugumas krikščionių jaučiasi tą. Но я думаю, в большинстве христиане чувствуют это одиночество. Tai mes turim didelę privilegiją, Но мы имеем большую привилегию. mes kaip Jėzus galim sakyti, aš ne vienas, bet su manim yra Tėvas. Мы также можем сказать, как Иисус, я не один, Отец со мной. Ir mes išgyvenam jo tą artumą. И мы пережили Его, эту близость. Ir ta vienatvė traukiasi. И это одиночество отдаляется. Tai tuom baigsiu. И этим я закончу. Bet pasakysiu apie šeštadienį ir sekmadienį, apie bažnyčios tą šventę. Я скажу также о празднике субботу-воскресенье. Kad vėl mes ateisim visi kartu.